Pamiarsa rauh mangkin wenten sia sekolah ring Kabupaten Bangli sane nenten medue kepala sekolah. Nenten wenten nyane kasek ring sekolah Inucap sangkaning akeh sane sampun pensiun. Anutin data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli wenten sia sekolah sane nenten madue kasek inggian kalih SMP 6 SD saha asiki TK. Kabid Pembinaan Ketenagaan Distikpora Kabupaten Bangli Iwayan Rade Mausang nenten wenten nyane kasek ring sia sekolah Inucap sangkaning akeh kasek sane pensiun sadurung sasi Desember sane lintang. Kantos Februari mangkin durung wenten guru sane kejudi dados PLT kasek ring sekolah Inucap. Rada Mausang pai ketandane sampun ngusulang indik pengisian kasek PLT wiaden kasek definitif majang makesia sekolah punike. Pengusulan sampun kajuang. Rau mangkin kantun proses. Rau mangkin ring sajeroning among-amongan kepala sekolah kadisposisiang majeng waka kurikulum saha korwil. Pamekas majeng pantai SMP amongan kepala sekolah kadisposisiang majeng waka kurikulum. Raris SD miwah TK kadisposisiang majeng korwil. Rade ngewedarang kosong nyane jabatan kasek ring sia sekolah Inucap selami puniki durung mawasana kaon ring pemargi parikrama sekolah ngenenin pemargi administrasi sekolah kantun sida kaamong oleh waka kurikulum saha korwil. Nanging pet prade yening kosong nyane kasek kantun ngelantur kepasti kayang pacang mawasana ring dapodik miwah pengamprahan dana bantuan operasional sekolah bos. Punika mawinan pai ketandane maut saha mangde kosong nyane kasek Inucap sida digelis kedagingin. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli Ikomang Pariarte talar ngowohin anutin ugar-ugar sane sampun memargi guru sane sida keangkat dados kepala sekolah inggih punika guru sane sampun madue sertifikat calon kepala sekolah utawi sida rauh saking guru penggerak. Rauh mangkin kawentanan guru penggerak ring Bangli kantun AKD. Dayu Sasrina Bali Pos Nguningayang.